Nasyam hasoman, pajumpa husahita bani acara pemalas uhur bani channel YouTube YKB Bahasa Simalungun. Paima ibogay hita hatan ni Tuhan, martonggo mahita mangindo pambubayon ni tondoy na pasing, martonggo mahita. Ham ale Tuhan, urupiham mahanami manjalohon hatamu, ase yarusi hanami, janah iparimbagas ko kanami, janah boy idalan kon hanami ibagas goluh nami. Marhite Kristus Jesus martonggo hanami hubamu. Amen. Nasyama soman, renungan bata sadarion ibuat humbani buku renungan wasiat kekal. Namar judul Pangarapan Ibagas Goran. Maronjolan bani hatani Tuhan. Natar surat bani Jeremia bindu 20 ayat 11 kubani onom. Janah nats nagabe pusat permenungan ta ay mahumbani ayat 3b nama katahon. Nini si Jeremia ma hubani. Lang besi pasur goranmu di loon ni Jehovah, tapi biar inggot ma. Hita ganupan na hinargan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ibagas goran somal niya dong do harapan bani si madagoran ay. Marhite goran somal ni ipaingat do guluh na sonaha na patut si dalan konon ni si madagoran ay. Misal ni ma, sa halak na margoran setiawan. Totu na iarap kon bani ay maasig gabi halak na setia. Janah paingat kon iya asi setia bani sagala na idopak hone. Lang palatakas bata aha arti ni pasur. Tapi dep iha tahun Jeremia bahasa gatihon ni Tuhan ma goran in gabi biar inggut. Gabi botoh kita ma arti ni pasur ay. Biar naroh humbani desa na waluh. Teror lang parohkon malas ni uhur atap pedame. Naroh humbani teror aima hasedaon burbar biar gobir janah pusok ni uhur. On managabe lambang pareong ni Jerusalem pakon rumah panumbahan songon na indibuat kon Jeremia. Tentu perlu do bata mangarusi aha arti ni goran tabe. Marhitehon ni ay ipahami hita maahan nagabi harapan ni orang tua ta tiki itubuh kon hita. Harapan ay somal ni pataridah kon naromban hubani rosuh ni Tuhan bani guluhta. Domanani ipataridah hita ay bani perguluhon ta sadokahon. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan, bani na ipatotap ham guluh nami. Gariada gegoran nami Tuhan, napatugah kon sada pangarapan na jingis. Sa itong ma torangi ham hanami. Ase guluh nami pe tetap malakah ibani na jingis. Terima kasih mabamu, ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Nasyama soman, sonay maranungan bata sa daryon. Ulang lupa hita. Like, subscribe, janah bagihon hita mahubani hasomanta. Ay marhitay na sonay, domadihut kita manukoli horja pagabaran Injil pakon YKB. Tuhan ta Jesus Kristus ma namamasumasu hita haganupan. Horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.